Ngicela ungisize ungangithathi ngisasemncane yazi yamnandi ingoma awenkosi yami nababantu abasebefuna yazi yamnandi ingoma uyaza ngazi ngenze njani mina ngicela ungisize ungangithathi ngisasemncane yazi yamnandi ingoma ngithi inkosi ngicela ungisize ngicela ungisize ungangithathi ngisasemncane yazi yamnandi ingoma awenkosi ngicela ungisize ngicela ungisize yazi yamnandi ingoma wenkosi yami ngicela ungisize maye ngicela ungisize ungangithathi ngisasemncane yazi yamnandi ingoma ngithi sengicela ungisize ngicela ungisize ungangithathi ngisasemncane yazi yamnandi ingoma wenkosi yami nababantu bakhothele sebefuna ukuwisa ngithi inkosi ngicela ungisize ungisize wenkosi yami nangazi ngenze njani mina Kithi molweni ngiyanibingelela sanibona awubambe nje thina singeke sale kusiko lepheshu singeke sale kusiko lobabomkhulu sanibona kamncane anibingelela unomcebo wakamkhulu umacengwane undabezitha unogida ngombamba ezinintokazi sikhida ngomshanelo uphumalanga sikothi intokazi engothiwa zinsizwa isihlophekazi intombazana emhlophe okwehlabathi zolwandle ngithi sanibona ake ngizwe insizwa zishaya amakhwela ake ngizwe intombi ihayiza sikhombisa ukuthi sesikhona njengoba ngimela ngaphambili ngizokuma njengomphathi ohlelo ngizoba uMC okusho ukuthi njengoba nikhona la ngaphakathi niphathelwe yimina nje so sizocela kakhulu abantu abangaphandle bafaka ama mask bese bengena phakathi cause uhlelo lethu selizoqala njengamanje ngisacela ukubuza nijabulile yini ukuba la nikuthokozela ukuba la Alright, kafishane nje lolu suku lanamhlanje sonke siyalazi ukuthi umhla ka16 kuJune ingophamlando usuku olaqoshwa for abantu abasha so njengoba sikhona namhlanje sizobungaza lolu suku sizobungaza intsha okuyena yadlula emhlabeni ngalo lolu suku kodwa ke sithe namhlanje ake silicelebrate ngendlela ehlukile ke sibuyele emasisweni sike sizikhumbula ukuthi sobani sizotshala lento yokuthi ukuba umnguni noma ukuba umZulu akuyona into ekufanele sicelebrate ngoSeptember kuphela but kufanele kube into esiphilayo ngaso sonke isikhathi so ngiyanemukela ngiyacela ukuthi sifake nama mask because siyazi ukuthi hayi shame ukhuvede luyasibulala so
mangabe umuntu oseceleni kwakhe engayifakile imask ngitshele nje ukuthi akafake imask. Okunye engithembisa kona ukuthi nje kusazoba mnandi, sisazothokoza kakhulu, zikhona intombi, zikhona insizwa, bakhona omama, bakhona abantu basendaweni, kukhona futhi nama performances amaningi asazoqhubeka. Siyacela ukuthi nithokoze nijabule. Engizocela ukuthi mangabe kusekhona umuntu operformayo la, simbuke, simlalele, singagxumi kakhulu okudlula yena. Siyezwana, singashaya izandla, singajabule mesangena noma esephuma, but emese stage siyacela ukuthi simuzwe. Kuyezwakala bazalwane. Ngithe yimina ophethe la. Ngisacela ningibuzele ukuthi yini labayenza la ngingakababizi. Ngisacela ningibuzele nje ukuthi yini labayenza la ngingakababizi. Okay, ngizocela manje samukele Usiko Entertainment, ibona abazosenzela i-opening. Njengoba ade ngicelile, ngicela sibanike ithuba baperforme, izandla sobashayela mangabe sebephumile. Usiko Entertainment.